Саған ойлар толтырып жатыр. Алач. Толтырып. Мына бүгүнкү базарда могу жерде букалардын арасынан эң чоң бука экен могу. 1,5 жашка. 260 миң сурап тур. Жесин ченеген жок сага? Жомдашыган бала айтты да. 500 килограмм. Мен жом алып келгенде. Эң эле чоң ушул экен байке базарда, Байке сатып алдыңызбы? Сатам. Канча болду? 120 сурап атам. 120 сом. Жашы канча? 1,5. 1,5 жаш. 120 сурап. Дос канча сурап атасың? 170. 170 сурап. 170. Жашы кандай? 5 жаш. 5 жаш. 170. 5 жаш. Пять лет. Байке канчадан сурап атасың ойлаған? 75. Боз кысыр байке. 75 75. Байке жашы кандай? 3 жаш. Моңузчу байке? Бул 70 Моң 70 дейт, 70. Моңузчу байке, сүтү менен булардын сүтү жок го дейт. 80 екен. 80? 80 дейт. Бирөө чыштап кеткен дейт, меники эмес дейт байке, 80 сурап атты. Музоосу менен канча сурап атасың? Я, 70. 70? Ургач, Ургач музоосу менен 70 сурап атты. Биринчи тууту? Биринчи туу экен могу. Ya erkek duruyor ya. Erkek muz olsun ya. 70 lira. 70 dedim ya. Bu muz olsun ya koşu ya. Muz olsun ya 70. Birinci tur. Süt kança verir toz? Ya. 7? 7 litre süt meyildi. 70. Смотрите, бычком. 7 литров молока. Байке канча сурап атасыз? Музоосу менен ми? 75 лira. Эркек ми ургаччы? Ургаччы музоосу менен канчачы туут байке? Экинчи туут. Экинчи тууту 75 сурап атасыз байке? Сүтү канча байке? 15ге чейин. 15ге чейин. 15ге чейин сүт берет экен. 75. Сурап атасыз байке? 75 Еще түшүп бересиз? Түшүп берет. 75 просит. 15 литров молока. И вот эта тёлочка. 75 просит. Канча сурап атасың? 75. 75. Боз ба? 4 айлык боз. 4 айлык боз, Канчанчы тууту? 4 ай. 4 4-нчү тууту. 75 сурап атасыз, түшүп бересиз да? Алсам түшүп. 75 сурап атыр мына. 4 айлык боз дейт. Дагы түшүп берем дейт. 75. 4 месяца скелген. Сүтү канча? 12 литр. 12 литров молока, 12 литр сүтү. Сиздикичи байке? Кысыр го, бул? Же боз? Кызыр, Канча сурап? 65. 65. 65 сурап. 10 литр сүтү бар. 65 сурап турму? 10 литр сүтү бар дейт. 10 литр молока. Жашы канча кел? 5 жаш. 5 жаш. 5 жаш. Байке молчу? 75. Парола. 75, Бирде туган. Я. Бирде туган, Экинчиси бозбу же? Кызыр дейт, 75 дейт, бирде туган дейт. Сүтүчү байке? 10 литр. 10 литр.
Sıra otası еще düşüp veresin. Sims hacimlerde bak 85'ten sıra otmuş. Все, Bayke, rahmat. 42'den sonra qancha ay bo'lib qoldi? 9 ay, 10 ay, 9-10 ay deysan. 42'den sonra. Bas so'rab, berib qo'ysiz. 9-10 месяцев. Kırktan beri de daha tak. 40'tan beri. 40'tan berib turaman, berib qo'ydim. Qanchadan so'radi? 50. Жаштары? 1 жаш. Там олар 50ден сұрап тұр. 1 жаш. 1 жаш бүчөк. Мындай айтып эле оң канчага бересиз? Эми 54. Качан эле сотун бересиз? Qancha so'rab o'tasың? 30. Qancha ay bo'lib qoldi? 5 ay bo'ldi. 5 ay. 35 месяцев. 30 просит. Бүчөктөр канчадан so'rab o'tasың? 30'dan. 30'dan. Ha çok bu 30. Ну, kichigi 30 e. Kichigi 30 ekan. Ну, 30 ga beresiz mi? Bu 55 lira. O 55. 55, 55, 30. Возрасттары. 1 жашка алып калды го. Канчадан сурап атасың? 42'den барын. Bak 42 просит. 42'den сурап. Барын 42'den сурап атасың. 1 жаш э? 1 жаш болуп калды го. Бары өсмүрүккө бири болду. Бири болду. 42'den по 42 просит. Годовалый. Просит. 19'dan urgaçlar he? Ama ki 19'dan sonra urgaçlar. Ha 19 prосит. 3-4 ay болып қалды ғой Байке? Ооба. 19 дейді. 19. 3-4 месяца. Байке, қаншадан сұрадың? Ургач. 26 жарым? Теңіз? 26 жарым дейді. 31 дейді. Ургачлар, Байке? Қанша сұрадың Байке? 9. Urgaçlar he? Urgaçlar. 9 tane. Qancha? Bir juma mı? 2 jumalıktır mı olar? 9 mu deydi? Urgaçlar. 9 тысяч. Просит. Срок отасын еще түшіп бересің? Түшіп берем. Просит. Срок отасын түшіп беремін. 9 тысяч просит. 2 недели. Ya buna 5000 lira otak tartып koyçı. Берип көргөн. Qancha срок отасы? 35 erkek 35 срок. Байке, қанша срок? 27 срок отасы? Қанша болды? 1 ай болып қалды? 3 ay. Bu oyunda 3 ай болып қалды. Bu oyunda kaldı. 27 срок отасыңдар, he? Alsam söylüyor. 27 срок. 12 urgaçlar, he? 12'den срок. 12. Байке, 2 жума болып қалды? Ya. Интернетке чыгам. TikTokко. YouTube'ga Байке. Кайсы сайт? 12'den срок. Қанша срок отасың? Ya. 20 erkek, he? Ha, urgaç. Байке, mon 20 срок. Kanal Қарап отам. Байке, молч? 15. Urgaç, he? 15 срок. 15. Telefon numarini yaz. Байке, арқы urgaçsınız. 25 deydi. Байке, қаншадан сұрап отырсың? Иә, 23-тен. Қанша ай болып қалды? 23-тен сұрап отырсың. 23 просит. 23-тен сұрап отырсың. 3 ай болып қалды. 3 месяц.
15 Boyuku 13 ya. Urgaçlar böyle mi? Ha erkek ya. Kança oldu? Bir cuma, iki cuma. Bir cuma mı oldu? 13 lira odasına erkek. Niceyle bu çok. 13 proş. Bunun 15. Bir ay. Bir aylık mı? 15 gün. Meş. 15. Moğuz. Al böyle bir ay. Bu böyle 13 lira. Bu böyle bir aylık. Meş. El ayı var, 40'ta